Banghini advocate phan lam hoi ki pia phuthak chen thunang ji pusi ham phanga songpen ke hang PWD atowar kahenu akele lithupi ka job rathur pak pen ani kang them towar ka semarnang di purong sopialong kaphang okilit par pik ajok munit atum dosojo Kardom Pini prime time aberta ke thana bang nili sami velen rong pharpi nonar juik tha berta angton pen panjuri kasari arong along kedam tang surihini rakriner cap busik ni phainer cap arni abijit la pen nilot pol phan phangkodong kitin pen rat atum thur pak pen apran armu detlo bang solam ki pen bang flik kepraner cap hem kang sam ke jang abang phu atum phan karjapi dun advocate ar ko ingti kathar la pen sarlong ki ingti atum phan lam hoi ki pia puthak pini kla asai hemalong hdl jakas KSA, APHLC, Kaya, KNA, KSU, Lapen, KSYC asong atumpen, perangki amai ke pha. Advocate Banghini Longbir ingti kathar Lapen arko ingti atumpen, bang flikep raner kep, hem kang sam ke jang mate case ke dua tuma pharman, kape jokji phan Guwahati High Court along, nong kache thangplong senior advocate Manosarania pen, Karbi Lapen inglong asu atumsi, ke jang pupen chelangsi, Longbir ingti Lapen arko ingti kathar atumsi, arjab dunlo. Regularly matile to pura meeting on Omeo minimum 48 to 48 hole to enable how to pura meeting pura view no to client to lock koribo lage client to lock korile etia ami amar kotha to বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু যি সকল ৰিয়েল কালপ্ৰিট এবিলাক শাস্তি পাব লাগে আইনৰ মতে আৰু যিবিলাক ইনোসেন্ট এই ইনোসেন্ট বিলাক ভিক্টিমাইজ হ'ব না 48 জন ধৰিছে 48 জন হ'ব পাৰে এইটো কোৰ্টে চাব তো আমাৰ কথা Court along bangso alam pen ajok case chidan bo mahut government pen hakhi ki pidun atuma phan ke ther ke hapu akoi PC apran ke damjui abhinil apo Ajit Kumar Nath Lapen Gopal Chandra Das atum FIR pidet 18 চনত জুন মাহৰ 8 তাৰিখে সন্ধিয়া পাঞ্জুৰী দকমকৰ পুলিচ থানাৰ অন্তৰ্গত পাঞ্জুৰী যিটো ঘটনা মব লিঞ্চিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এইটো আচলতে আমিতো বাৰে বাৰে কৈছোঁ এইটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ এতিয়াও কৰোঁ আৰু কৰিম ৰিয়েল কালপ্ৰিট সকলক শাস্তি পাব সকলটো শাস্তি পাব লাগিব আইনৰ মতে the real culprit should be punished as per law of the land but in the process no innocent person should be harassed or victimized এইটো হ'ল আমি বিচৰা এতিয়াও আমি কোৰ্টৰ ওচৰত জুডিচিয়েল চিষ্টেমত আমি বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে জাষ্টিছটো ডেলিভাৰ হ'ব Kang thilang so alam ki along kapathivek aphan bisarsi thetan kang sai lapen adai donangji seta kenep tap abang phu dagdokok tahai lake court si ingsai pu seta adokave aphan kapajogdunji aphan karbi advocate longbir ingtikathar lapen arkoi ingtikathar aphan case ki piatum ningchirui pen case kache en thu mate withdraw thuji aphan hamphanga song pen chuning repon লগিয়া হৈছে বুলি এনেকা নিচিনা হৈ গ'ল তথাপি আমি চুপচাপ থাকিলোঁ আমি হ'ব এইটো হৈ যাব বুলি ভাবিলোঁ কৰিলোঁ কিন্তু যেতিয়া কোৰ্ট কেছটো উঠে নগাঁৱতো সেইদিনা টিভি চেনেল আৰু মিডিয়াবিলাক দেখুৱাই থাকে এই চিনেৰীবোৰ এই চিনবোৰ দেখুৱাই থাকে এই নক্সাবোৰ মানে আকৌ ৰিমাইণ্ড কৰাৰ নিচিনা চবকে যে কাৰ্বি মানুহ সঁচাকৈ খুব বেয়া এইটো নিচিনা হয় এইটো চাব জুডিচ থাকোঁতে তেওঁলোকে কৰি আছে এতিয়া সেইকাৰণে এতিয়া লাষ্টত কৰি থাকিলেও আমি একো নকৰিলোঁ কিন্তু লাষ্টত দেখিলোঁ যে 4জন নে 5জন নে কিমান সাক্ষীসকলে কৈ দিলে বোলে এইটো
এইটো সঁচা নহয় বুলি কৈ দিলে বোলে হাইকোৰ্টৰ ওচৰত আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ Bangso lam pen ke hijan kacar buka vide jiapan hampang asong pen pirangki amai long ning jepon. Dipu pen Rosan Hanse Karbiang Long Live. Harlong jubi rong thom arat patir pipon si kilometer isira achiti majak PWD atwar kehenu akele kili thupi ke jok harlong sang tiket thok anparta roller kapik koi pen dong akhok ki phur asai kedeng. Labangso PWD atwar contractor ke claim abangpu Richardson Hanse phan apong PWD asai kam lapen ratatum kachuning ri non puan ke claim credit ajok si kachileng kisung pen ke jok jepan kam claim nang kok lopusi harlong jubi arat chathan. West Karbiang Long Socheng MSC constituency kaparlo hamrain pen hitikimi pen soil conservation asai hem kachileng PWD atwar kahenu akile kile thupi ke jok gari motor kachileng kisung ning rijo anpinlo. Hamren along Richardson Hanse contractor klembang pupen labangso atwar kasemar kasai oyang thegrat atum arnimang kachelat kisung kachethan. Bangso atwar surihini rakre troxy pen pining surihini rakre sirkep anta petang titet ajok sai jok je sirat thul papen kam klem nang kok luputa hawar arat pen lamthe arjulong. Nasa tabar nil tum ningarong olo te dak sarkar pen nil tum phala sotwar nang pilo loga CM package kursi apang nil tum chini lapan ajan punon sa tawar nil tum kelong pon ningarong olo lapan puthaka contractor ta methang amunit lapan dak local amunit si kelong lo ansur se ningarong mu chotlo bonsta ka joda bangke akam petang teda Klaim kapang len colma pene ke bank pan man te tang kaposa pene kisung pentong lom subak ke sang ma pusin to matha onsta lom so kalidar lo non an bank ke yurding o api an ka chong hong api sta ke claim ji kalila pene sang tiar long apa hinan ta cheroi contract Halapu PWD asai campaign sectional assistant Mohan Bora ahin pen ke jai pontuke Chhathang se paisile বিচাৰছে তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ এগ্ৰিমেণ্টত চহী কৰিছে কিন্তু সেইখিনিলৈকে কোৱাৰ পিছত তেওঁ কোৱা নাই তেওঁ 1000 বাৰ কোৱাৰ পিছতো তেওঁ কমপ্লিশ্যন কৰা নাই সেইটো সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এছডিও Labangso atwar anathu School Pinang Andola pen Waisong College Sitame Laso atwar damvek nangji Karbiang Long Autonomous Council Kacharia tumpen Bangso atwar kaselang ponji aphansi rat pen chuning ripon renti Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live Pai anilo kitur hichi kulat along kachitu dam nangji alar mithang kaphang okpen kachipa jogji phan langkang sam langke dok ke jor akulat along si chitu dam ronglo Longri arlo habit haram thengpi thengprang kapavir bom lapen munit aphai nang ke bat bom ajok motor bukan nang hinu bom tanglo lapen gari motor korkhana hehui tanang ke bat bom ajok non ke mesen atumon mati tumon kangsam chuphang long lipin lo kai ke tap tumon kesu lapen tumon ke henu si chuphang nang bom lo thengpi thengprang lapen habit haram jong si prabjin pen ke rai kom abidi klem kle pulote mu arni si munit atum ke du ke thak sungpikji non tak kang sam kachikrong ki matijong arkoi lapen thang na chiklo jon thom anvetlo la solong ilitum kadu kavita kamunthi parsik kinang sot non pai achiklu anilo kithur non chiti achiklu anta hamthek telang non malom ani ang tangke so lapen alu kitana jok munira tum mithang asai kachuklen damji phan hongki bar anta matha sung nanglo hichi kulat malom kachitu nangji alar lakang tam lapen langki dokki juna kulat along si kachitu dam chipeng lo si thekpon long Dipupen Sarjip Kathar Karbiang Long Live Nihang Longri Baptist Risu Ajang Kajalang Amai pen patir piponsi pini pen dukhora hidi pathua klamalong nithom aparman football kapathu padupon
Labangso kapatu pon along Aluhi Sarpu Aman Pen First Asian Master Game kapatu along Ketom Angdeng kachupalong dun medalist Rajan Rongpi kachutong dun along Manpeng Aluhi Perangki Klembangpu Bisnu Lekte NKBA Mission Board Chairman D Milik Aton Togbi DSA Maipu Sampriti Rang Pen Chenglok Kethe Kiding Atum Chutong Dun Si Pini Football kapatu Kecheng Pon Amayalong RDP Dun Ada por pai Gracia por Malong Pen Football kapatu pon laki Richo Mili Baptist Church Atiran Atum Arlong Pera Baptist Church Atum Apan Gol Khopen Parempon Rajan Rongpi Ahin Pen Labangso Football kapatu Mesen Pen kapachun pamit hekje phan Arnama Hirjume Hangpidun Lapen kapatu thek ser lote mithang keng kachar jap hekje phan do kapatu pen ta okran Mesen upen chenglok penang an alam kithan pajermi pon Bukajan Pen anon terang Karbiang Long Live Pini prime time abirta bangke lapon sikang toniglo dumit hakmi kardong